Ni heza mugabo. Ubwo nibwo ndi kubona ko ari heza gusa harashushe cyane. Umva cyese akwambara akantu gato. Tundu duto twinjiza umuyaga. Iyi twaje muri video shooting nicyo yari ingingo nyamukuru gusura ama media houses amwe namwe kwera umwanya. No gufana équipe mfana inahi Burundi ya basket. Yitwa ngo iki ni nyinshi Urunani. Yeah, and gusa wenda byo ndi kubera igihe ndi kubona bitari bukunde sinze ngo bazakina ryari cyangwa bararangije wenda. Ariko ya ubwo urumva muri izo gahunda ebyiri zisa nk'izirangiye. Hariho nk'umukinyi umuzi muri bo. Gilbert. Niyo nibuka neza. Hari n'undi ariko ntabwo ndi kumwibuka neza. Rand. Araho kubara kwifotoreza ko ishuri ryitwa gutabya Jenny. Ejo yashuri ryitwa Campus Mutangasi. Hejuru. Kiriri. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'umuririmvyikazi mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda bita Bwiza Emerance. Ndakura mu kije. Mwaho neza. Kwajita kwikiriza, mwebwe kwikiriza. Kuramukanya. Kuramukanya. Ubwo ni yaze France amaze ukimenya. Iki? Ni France. Hariho n'umugani. Hariho bonjour, bonsoir, bon après-midi. Gusuzanya byo ndabizi. Ubwa mbere yatse kunagize kuvuga ko ufite quartier yitwa Bwiza. Narahagiye namaze kwajya nk'inshuro 3. Wahabonye ni quartier ihora iri busy. Buri muntu wese ati nakora ababarwana abasinze ibiryo biryoshye. So mu Burundi habonye gute? Ni heza mugabo. Ubwo nibwo ndi kubona ko ari heza gusa harashushe cyane. Umva cyese akwambara akantu gato. Tundu duto twinjiza umuyaga. Ubwo umuyaga ngira bigende neza. Niki byahe nyamukuru byaje waje gukora mu gihugu cy'u Burundi? Ubundi twari twaje muri video shooting na John Elat. Iyi twaje muri video shooting nicyo yari ingingo nyamukuru gusura ama media houses amwe namwe kwera umwanya. No gufana équipe mfana inahi Burundi ya basket. Yitwa ngo iki ni nyinshi Urunani. Yeah, and gusa wenda byo ndi kubera igihe ndi kubona bitari bukunde sinze ngo bazakina ryari cyangwa bararangije wenda. Ariko ya ubwo urumva muri izo gahunda ebyiri zisa nk'izirangiye. Hariho nk'umukinyi umuzi muri bo. Gilbert. Niyo nibuka neza. Hari n'undi ariko ntabwo ndi kumwibuka neza. Rand. So, kubera ko ukunda John Elat muri video shooting. Ni umuntu twuzuzanya, ni director ibitekerezo bye bitaganza cyane. Abashaka kumva nawe icyo ushaka, acyongere mu bya afite byo gukora kandi ni n'umuhanga. Okay. So EP yawe irasohotse irimwo 5 songs. Harimo n'indimbo ya Double J. Album. Harimo ni album, harimo na Niyo Bosco. Indimbo 14 hakaba collaborations 4. Zine. Niyo Bosco na Double J na wawe. Uchongera mu zindi zose zazindi kaciba album. Yes. Okay. Gute Niyo Bosco? Amazwa kataririmba mwaririmbanye wowe tubonye ubwa mbere muririmbanye. Niyo Bosco ni best friend wanjye ni inshuti yanjye cyane magara. And igihe kinini turi kumwe muri studio kuri project zanjye nyinshi nkamubwira ngo nimvire cyangwa nakambwira kanze nungu byifite. Rero twarahuje turana ko twe tubaze n'imizi dukorana mu makampani twamamarizaga. Tuchura tugira na idea yo gukora indirimbo. So story kugira ngo mushobore kwimbana na Double J cyo biracaje gute? Iriya ndirimbo narayikoze Nobody yari imaze almost ni igihe kinini cyane nk'amezi muri studio and ngiye kuyisohora numva hari kuburamo nk'umujama tu. Hari ukuntu numva ikintu gato uvuga ati iki ngiki ni njyana ku Keza Net bizabyiza kurushwa nakijyana hano. You know. Rero nibwo nagize idea yo kumva ko we yafitingamo cyane kurushwa nayishindi muntu. Araka video nabonye kako karasirikira abantu nga mu Burundi muga abantu bakubara kwifotoreza ko ishuri ryitwa gutabya Jenny. Ejo yashuri ryitwa Campus Mutangasi. Hejuru. Kiriri. Wavyakiriye gute baguma kwifotozaho buri mwanya ni? Byari byiza byari bishimishije. Byari fun. Turi muri video shooting. And baraza kutureba baca baza kutureba mugabo turifotoza. Waragize media tour mu radio atandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Amakoro
y'abanyagihugu abaturage nkuko muvyita byari byiza nari nzi ko ndi bugende bagera mu gihe cyo guhamagara tukabura umuntu ahamagara ariko bari benshi umwanya ukaba muke gusa byari byiza hari aho bagiye bazana n'abafana tugabira muri studio it was fun nzagaruka tukatwitega hanyuma hariho ifoto ziko zirazunguka cyane muri kumwe na Big Fizzo kusamiriza iraho muri kuriko uraririmba muri karaoke muri kumwe naho Fizzo nicaye ikintu wiga kuri Fizzo cyane Fizzo ni umuntu nje nakunze nkiri muto ko ndibuka ko twiga muri primary 4 menye bwa se indirimbo yitwa ngo baza Tom Close baza Fizzo rero cyari guhera cyagenje no mufana we mukuru na Charlie na Nina n'izindi ndirimbo ziwe and Fizzo ni umuntu wa mbere namenye na kandi na nubu aracyakora imiziki aracyari active rero ndamu respectinga ni umusani nkunda cyane rero ejo twagiye muri night iwe yadutwimvayitinze ansaba kuza gusuza abantu ambwira mbarimbira akantu gatoya nca nkaririmba mugabo ucura bikora mugabo so tukwitege gute muri no mwaka n'undi mwaka usa n'uwaheze uyu turi muri sama ni Kenini yavuze neza ngo ni stronger than before ni kuba strong yo kurusha kunguko hari iminsi iri gushira ntibagiye gato igitaramo wakoze ku mupaka wa Rwanda na Uganda public yari abantu bari benshi nariyumvira ati kubera iki bariko barumva ikinyarwanda kava mugabo wabona ko wakiriwe n'abantu benshi oho gute byari bizimutse kabare twe twagiye mu bintu byo kwiyamamaza and ni ibintu bitari byoroshye kujya kuririmba mu gihugu cy'Abagande haje ba Dr Jose Chameleone haje abahanzi baho bakomeye bose akaba ni jewe na Kenny twagiyeyo kandi abantu batumva neza ikinyarwanda gusa abantu umuziki ni ikintu cyiza umuntu ashaka kutumva uri muri kuvuga ariko akagira iyo vibe ukabona nyine umuntu ari happy arishimye bitewe n'ibintu biri kumuhereza rero ngira niteguye n'abyini banje n'imiziki myinshi and tugerageze ko dushoboye turataha birabishika gashavura birabishika gashavura nkababaye nkababara gafunga isuri hehe byagize musanzwe 70% niko mba meze gihe kinini ngende umuntu akazga n'utuntu duto nk'umuntu arigiye twumvikanye ngo urankorera iki ukakibagira nca nchavura mugabo ubwo nyine koze nkaba ndashavuye cyangwa ni ibintu byinshi bituma mbabara kandi tumeze duto so niki kimaze kukunezera muri career ya music yawe ikintu kimaze kunshimisha muri career y'umuziki wanjye ni ukubona trust y'abantu icyizere abantu bama n'ubushobozi bambonamo Europe byagenze gute it was good byari byiza bwarugambira ushitseyo bwarugambira nshitseyo byari byiza abantu ntabwo bari benshi nk'abinayi iwacu ariko uko bimeze kose n'abantu bakunda umuziki cyane umuntu akagukunda akabikwereka mu buryo bwose bushoboka so twitega indirimbo ya Double J clip video ni ryari twitege ryari ubungu sirako niko amaze kunsiga makeup ndi mu nzira njya gushutinga kuko ejo uzasubirayo twitege ryari as soon as possible vuba cyane so no sari indirimbo iryoshe urashaka kuja kwira kuri account ya YouTube ya channel yanjye ni bwiza ukagenda ukumva album yose by the way indirimbo nziza abarundi ngo bakunda gushaka ngo amadarapo ngo amadarapo atanga kuduga y'uburo ariko abarundi n'abadanje nyamara na muri comment zanjye hari hose tubona akadarapo kaduga niko babazi ko cyane so ndagushimire cyane twakoranye iganiro ciza urakoze cyane Bwiza Emerance sinzi igindi ani Bwiza Emerance nyene ni Bwiza Emerance mugabo sawa kandi gushimire cyane twakoranye iganiro ciza ikiganiro yari open mic urakoze cyane sawa